ala mata ole makwa ese al meren kupunge fora tupu le se me o ka I palmia male o trai mo ko ka ole tulanga e falongo le fontalai ile tulanga ole palmia mal fa solongo mai ngoka ona ole palmia o ka yo mata ele o ka yo mata le fontalai ole ka yo mata ole palmia fa penga foi lá le kai ni sao nga lu fakasiale palmia le palmia ya mi fa nga solongo process so skei foi e kule me palmia sao no ole te ta yo mata so skei ya si sao no pa vai ale se me fa wa foi o kaufile ele fonfrai le ia kau e palmia o se me maua ele o vai ole ala ele lopo a me tupu na so tau pe o koe papai ho isi puka bukaya ya te o to tau ai fa tu koe la fole e avesse ai le fofitalai e lago winga o tou le la fole o tau la molta ela no fa tau mo volta o le kai mingi ia mako wale koe vale ku e ruma le vai kas si al kai mi ku mai kuma vai lu ke ko ku vai kas si ai o mange o wasas e pe o lesa fa lang mai la uli lang mai o tu le lafo ya e pe o le tau mai tau atu le lafo le ngai fonga veta lai pe fa mo mai olo ma fia me ma la tu vai ngai ya o tu ya e pe o le amatanga sa o ala tu mo fai mai o tu e pe la o tu le wo king maker te mi jangan é que se fez que se fez ngau ya Ele foi na fam taranga bugili. ya Lo keli. But Filipino fam karang bugili wa ea. E ma fai na fam te o le wa ea to wa e mai tulanga le wa ta kia mai. ele final ele ola come algo é para ver ele co foi que ya ko me poia Claro. Kita ku pe a pe como ya Ya, halo.